kan house leader pulal du hian house chhûnga a khawsak dan hi simmak ro se NYC bill sang ni somni le panga chu Labour Employment and Skill Development Entrepreneurship Minister pulal hing lova marin apuluta chu legislators ten an soi ho ani he bill hi pulal du chuan kumrei tak MNF le Congress le MNF shwai to masaten an siam chat du lo hei hi chu an du a sum le staff lak anti kwal thei tur ani awangin siam chat hi an lau ema an erukna a ol samdon wang tilam hoi dewa pu na ni ten angai thei deuh ani he dan ki siamela a thok tu la kongai ro chuan dan le hrai ma be chanom lo sela kan du kan lak theina ni siamang kan du na kan ban thei turin eng mai min puar lo turin he dan hi siamang an ti ni phot turania athu seidan hi tlangwal pakhat leng ho achung te bula irui theisi I hotlai theisi inti inril ru in dikha a angber CM thu seidan hi pungu lian chunga Congress MLA lo dingin amen mei thei ani laya kan shwai tu masa te sul nu ti bo zonga bil thar hlak anga putlu kher hi achul emni le achung thu ni se za a somsari angai man thau ani si a amen ti ming put tir mei om aron ti Speaker, point of order hongai takin khawiah Congress surkharin ani emo MNF surkharin emo khatiang ang zonga siam dulo anga kan house leaderin asoi khachu house ko ta po anal lovanga amai ro chu akvaina po hian amendment hi asual kan tilo akim lo lai da bele hi kan pomani ama ro chu repeat la pai kher hi enge tuna dan luiza som sari aron chop chok le thausia enge dang lamna khatianga to te khatiang takati khachu house leader sai mai tha potila na kina anal lo de lo mo kan tini speaker potila enge khalai kha pu bei chwa chuan he bi hi achung thu angai atam zoka kumsang ni le pariat adin voi khat che amendment ani laya amendment tam tak ni to hnu a han thlerlet har sat to chuan repeal po a om ma se tu tyang po ni lova abil ma sapum pui cancel pe topa an ma ni kut swak liaw anga bil thar lak pas antum hi chul atilaw ani melber he thil hian house strong rel na zel tura president chalo kalphung chalo kan hnutsia angem ati ani Leader of Opposition pulal chandam ralte chuan dan act reng chu khovel mil zel le in her danglam ang zela dan te alo danglam zel angin thak angaya kan minister in aron putlu po hi achaviaw mai ma se achung thu hi achalo po kan ti lo laya kan house leader berin dan siam chadon awanga kan ram shwai tu masate achithei angbera pu a ru chetak mai arin thu a aputir vak chu cha ati lo thu suin he dan siam chachung changa kan omve achulin kan shelauti in an chuak ta hlom ani speaker iveilama thu te hian kan minister zaum tak thu soi khachu angai thak ngom po kan tia khiat thiam po kan tia he bil him po hi kan du lo po ni lawa select committee da lo zo lo mo en thata thaim le kan han tia kan house leader ram shwai tu kal masato te khatti takadiriam taka ati ga bang khan keni velam ni chung kan pass pui lo mai nge Labour Employment and Skill Development Entrepreneurship Changtu Minister Putete Amar po in a bill pudlu chu opposition legislature te po in bill siam chat chu chule cha anti pui thu asyatin alom hle ani ti aron soibok hola le puramakha hausa thu in chu le in hnial chang omma se house leader te hi chuan borak anron ti dai fo zok chin puhola le puzaram thangate hun lai pu in house members te in hialin in awbai noi ma se anni anron din chwa hi chuan atuma ron attack vak lavin opposition soite po kha adi khop mei chu ti rwalin ron ti in borak sang tak po anron ti dai le vek chin zok ani house chung ante za om ma house chung an leadership quality kha achachin ani kan house leader pulal do ome ero a minister te zok in anron zap dai china house leader ber hian house a boina le in hialna borak chalaw aron siam ma sathung chin ani ami zia shim nge a opposition rei to lutuk wang
achong kam reng athu soi renga midang tai ran le soi chetel zia midang tlin lo na le pu mo na lai thur chuak ngau chin mishing ani tlat ani Nineveh challenge te sai ipwan sina chung chai rwal te house hunga te khoi muna po politics battle mun emoti in a oppose lamte a hun le a mun po thlar lawa be soi chiat a ching chin bil pulut tu pulal nging lawa mar thu soi kan shwai tu masa ten MYC an laudin chaudan le an kalpui dan an soite kha angai thak anwama kan shwai tu masa te an fakom ma ma se dan te hi alo rei chuan siam dang lam ve shet angaya house member te po in min pompui hlom viawa thu eng emovanga kan han soi boy deuh kha ani maya ti in house leader soi tur omjok tak kha aron soi ani kan chief minister house leader ero pulpit pathian biak na chongchai rwal na session house khwalian achan na le adangte kan chief minister house leader ero pulpit pathian biak na chongchai rwal na session house khwalian chan na le adangte a enga mai po hian politics in dawn mun ang main midang soi chat nan te midang te ran nan te hun kal to politicians te be nan le dem nan te hian aron mangvek maya party dang ram shwai tu lo ni to te dem lova om thiam lo le malak na thar nei thiam mia lo ni in hetiang ram shwai tu lu bera kan mang hi chu kan enchin fu lo chho viau mai mi pui new chel tam tak te pom dan po ani chho mek zel thai thar leina tur cheng vai bel che jani somru khoya nge a om kumdang ain kumina sumdong antom im hle a kutna thok tu ten sarkar inrol awangin an thlai thai de ralna konga harsat na antok na sani in an soi ZPM sarkar ter khan chief minister laldu omat suan thlai thar leina turin SCDP sum Vaibel chezale som ada shanghal ni in asoya heiba ka hian kumsang ni som ni le pali tring sang ni le som ni le panga budget a thlai thar leina tur atan cheng vaibel chezale som nga anda shangle ni in asoibok chief minister laldu omale ZPM shwai tu te thusoi hi thudik ani chuan cheng vaibel cheza ni le somruk z thlai thar leina atan sarkarin ada shang to ti na ani hetiza sumda shanga in soi si hian mun phia an le kan shelawa ai engle marcha marketa sum an sen thu shat alani lobok so thingla hi vu in thlengin quintal sing kha changriat zakwa sumra le pasari chau alalaya khopani mai tele mun chakwa in so thing thar chwa an be se za po an la leilo thlai thar leina atan cheng vai bel che ni le somruk da to ni a an soi hi thudik ani chuan sarkar hi so thing leina a buai tur ani lo